Nadam se da će biti dosta zainteresovani da kažemo kako ljudi zainteresovani mogu da dođu do vas ovde, a onda i da ih pozovemo na jedan kamp. Stvorili su se uslovi da u Valjevu u julu možda i čitave porodice okupiti. Zašto da ne? I možda ne bude samo jedan čak. Da. Pa znate šta, počeli smo kao sa Basketball IQ akademijom, gde upravo da se ne rade samo suvi košarkaški trenizi, nego da se razvija košarkaška inteligencija, a u stvari ne samo košarkaška inteligencija, nego i emocionalna i socijalna inteligencija i fokusiranost, gde postižemo izvanredne efekte i u školi, ali smo to proširili ne samo na decu i na roditelje. I sad, evo, prvi put se dešava da u Valjevu od 6. do 14. jula imamo taj kamp u izvanrednom objektu Omni centar u Valjevu, koji je u centru grada, a u istom objektu imamo sve sportsku salu, teretanu, hotel, restoran, bazen, saunu, džakuzi za opuštanje, kompletno kardio program za roditelje, košarkaška ritmija za mlađu decu i Basketball IQ akademija za one koji treniraju košarku, a na 5 minuta hoda je udaljena reka Gradac, koja je najčistija reka u Evropi sa izvanrednom prirodom. I to je jedna izvanredna prilika da se kroz neki aktivni odmor i fizičku aktivnost cela porodica relaksira i provede jedan nezaboravan godišnji odmor. To je od 6. do 14. jula i sad gde ljudi mogu da se jave ili da pribave informacije ili da se posavetuju ili da im kažete šta je interesantno? Evo, na srpskom jeziku držimo ovaj naš sajt www.serhispana.org. Mogu da vide i e-mail adresu i kontakt telefon i mogu da se obrate, jer eto, imamo priliku da stvarno da se provedu neki izvanredni dani sa porodicom, jer ova korona nas je ubila, da smo se malo otuđili, bili u 4 zida i gde smo trebali, što bi rekli, da se svi ujedinimo, da se grlimo, da budemo zajedno. Mi kad smo bili u kući moramo da budemo odvojeni, da bude ta neka, nazvali su je socijalna distanca, u stvari fizička distanca koja nas je otrala na dalju 2 metra. Dakle, kamp od 9 dana sa razvojem socijalne inteligencije, jedno lepo druženje. Serhispana se ukuca samo tako. Da, serhispana.org.